Evo, dok Andrej unosi podatke, neko ima problema sa startanjem auta. Danas malo testiramo aerodinamiku, ja i Antonio. U biti prvo testiramo aplikaciju preko koje bi trebali raditi testove i tražimo idealnu lokaciju. Danas smo tu kraj Sinja. Evo, kao što vidite, ima dobar pravac, a nadamo se da neće biti puno prometa ni vjetra. Tlak zraka 1021. Vjetar jugozapad 10. Eto, ako mislite se baviti triatlonom, morate nažalost i u školu ići. Sad da vidimo. Jel, čekaj, ali smijem to snimati ili ne smijem? Treba se... A nije dobro, nije na ravno vagati, treba biti na ravno. Evo, na šahtima, šahta je ravna možda. Šahta bi trebala biti ravna. Sad je to vjerovatno. Evo 89.6. To je do bicikla sve. Ja imam 68. Sve sad bilo. A? Puše je dosta, ne znam ima li smisla. Ali evo kaže da je stabilna pozicija i da sam popravio, šta je ovo, 3,5 vata. Ili ne, ovo je neki error. 3 vata da sam popravio. Ali popravio u odnosu na istu poziciju. Samo što sam skužio kako se treba zaletiti. A sad ćemo probati koji kacig, da vidimo ima li tu neke razlike. I sad, prošla su me 2 auta bil, to je isto sigurno malo poremetilo mjerenje. Hoćeš. Šta misliš, Andrej, na ovu poziciju? A? Šta misliš na ovu poziciju? Vidiš da sam te stigao. Koliko je se držao? 40, 45? 45. Ja imam 180 bicikla. Najstarija mi je 930, šta jer ja sam uvijek popravljao bicikla. Muja išao u školu, znaš. Ja. Ta fasa. Što ste danas radili? A kaj je učili pisati? Pa što si napisao? Ne znam, kaže, nismo još učili čitati. Znači evo, po ovome ispadne da je koji kaciga koja mi ne stoji baš dobro, da je brža 9 vati od ove druge. Sad ćemo napraviti test svih testova da vidimo koliko je brže ili sporije sa bidonom u dresu. Ja ne vjerujem. Evo kako to izgleda. Ajde, brzina. Evo znači sa bocom kaže minus 7 vati. A kažu da ne valja imati stomak.
Evo, pokušali smo znači testirati aerodinamiku preko ove AeroTune aplikacije. Aerodinamiku se inače može testirati sa senzorima, ali evo, moguće i bez senzora, pa smo to htjeli isprobati. Ali mi je bilo jasno u startu da bi tu moglo biti komplikacija, jer prvo testiraš nekakve minimalne razlike od, ne znam, 0,5% sa uređajem koji ima marginu pogreške plus minus 2%, znači power metar, sva ta mjerenja se uzdaju u power metar, a na samu brzinu utječu još drugi parametri, recimo kotrljajući otpor, ali ajde, on ostaje relativno konstantan tijekom testa, pa onda mehanički gubici koji su isto konstantni, ali i vremenski uvjeti koji su ovako značajan faktor i koji mogu dosta poremetiti mjerenje. Tako da očekivanja nisu bila nešto previše visoka, ali eto opet htio sam isprobati tu aplikaciju i evo rezultata. Znači ovo su rezultati sa testa u Sinju i ovako to izgleda. Znači tu uneseš neke podatke i on ti izbaci ovako koeficijent otpora, koji se sad nešto razlikuje od ovoga što ste vidjeli na videu, jer smo u međuvremenu testirali kotrljajući otpor, unijeli te podatke koji su bili, mislim, kotrljajući otpor je bio nešto manji nego što ga on tu ima po defaultu, tako da je automatski povećao ovaj koeficijent otpora, ali dobro, nije to ni previše bitno. Znači, evo, prva dva testa su bili praktički sa istim setupom, i na trećem testu sam zamijenio kacige, uzeo je koji kacigu koja se pokazala eto ovaj put znatno brža, i četvrti test je bio još sa bidonom i tu sam u biti pogriješio jer je ono izbacivalo usporedbu sa ovim baznim setupom, tako da u biti sa bidonom nije bilo neke razlike, čak je bio i malo sporiji. I dalje imamo znači power for speed, to izbaci, znači koliko snage treba za postići, ovaj bijeli stupac je 35 na sat, plavi je 40 na sat i crveni je 45 na sat. I evo, kao što vidite, recimo za 45 na sat je u ovom trećem i četvrtom setupu trebalo 287 W, što ovako ne zvuči loš. I onda ima CDA po individualnim testovima, znači svaki od ovih setupova se treba testirati 2 puta da bi se dobili rezultati, a to su sad ovako individualni testovi. I kao što vidite, među individualnim testovima zna biti velike razlike. Recimo, evo, kad sam testirao koji kacigu, prvo mjerenje je bilo 22,9, a drugo mjerenje 21,3, znači drastična razlika, praktički isti setup, znači da bi ovo u biti trebalo ponoviti, jer nije pouzdano mjerenje. I tu je znači prosječna snaga po svim testovima. Ovaj prvi stupac je ukupno, drugi stupac je znači u biti, da objasnim kako radi aplikacija, odredi se, prvo se registrira staza, treba biti duga 1 km, i onda se zaletiš, voziš 1 km u jednom smjeru i onda ti on da 200 metara da usporiš, okreneš se i opet ubrzaš, i onda kreće test sa druge strane na istoj toj stazi. Evo, kao što vidite, vate sam držao konstantne cijelo vrijeme, pokušao sam držati neke vate koje otprilike drži na Ironmanu. I tu je brzina, i tu vidite recimo na početku testa kako je brzina i prema tamo i prema nazad bila relativno konstantna, i onda je negdje na tu četvrtom testu je ta razlika postala malo veća, pa je se opet vratilo na konstantno kasnije, i na zadnjem je opet bila razlika malo veća, tako da očito da su vremenski uvjeti odigrali dosta veliku ulogu. I tu je on još izračunao brzinu vjetra, dijagram brzine vjetra, i vidite tu da je se u jednom momentu po njegovoj kalkulaciji da je se vjetar primirio, pa je se opet na zadnjem testu pojačao. Ali eto, sve u svemu, nakon ovoga smo zaključili nekako da treba još testirati, jer očito ovaj test nije bio mjerodavan. Pa smo dali aplikaciju još jednu priliku.
Evo nas na drugom dijelu testa, ovaj put u Vrgorskom polju. Prometa je manje. Imamo i tu jedan dobar pravac od skoro 3 km. Ali evo i danas malo ima vjetra nešto, ali mislim vidit ćemo, ne možeš naći savršen dan. Šta se vratio? A. Šta je bilo? Ostao mi je senzor brzine u Antoni, ali piše da mora bez senzora brzine. Tu stavim bez senzora brzine i on mi kad odem tamo nakon 100 metara kaže nema senzora brzine. I prekine mi test. Ali neće moći. A? Nije mi jasno, mater mora moći ako ima opciju tu. Neće, jel? Da nemoj snimat to. A ovo ti je sve dio za video. Pa nije sve bajno i krasno. Čekaj. Sve je to proces. Sad mi je izbacilo i prije nego što sam počeo. Evo ga, čini se da smo uspjeli. Pa šta si sta? A? Šta si sta? Šta? Pa nisi učinio stazu. Jes? Pa jes? Sad se prvo treba registrirati. Registrirati stazu. Ja sam mislio da je tamo isto. Ne, ovo je početna točka tamo na krajnje. Sam si ideš imamo, dobro. Sad ćemo vidjeti. Dan nije počeo najbolje, ponio sam dron, poveo snimatelja, nisam ponio daljinski za dron. I evo Nissan u Antonija mi je ostao speed senzor, nisam mogao pokrenuti aplikaciju bez njega, iako bi trebala moći raditi. Evo napokon sam to uspio, tako da možemo krenuti s testom. Prvo testiram ovi osnovni setup, pa ćemo onda mijenjati kacigu, probati malo spustiti barove, eventualno aero čarape i eto ga, to je to ja mislim za danas. Vidjet ćemo šta ćemo dobiti. Znači napravili smo dva testa sa ovim setupom, sa ovom kacigom i u biti mi pokazuje novi CDA rekord. Znači prvi test je bio 19,6 a drugi 19,7, prosjek 19,6 i ništa, sad ću promijeniti kacigu pa da vidimo sa Equi kacigom hoće li biti brža ko u Sinju. Možda je Equi samo u Sinju brže. Znači napravio sam bio još jedan test na pola snage da procijeni kotrljajući otpor. Jer kotrljajući otpor sa brzinom ide linearno, a otpor zraka sa brzinom ima nije eksponencijalni, ali ja mislim da je na kvadrat omjer, tako da ako napraviš test na pola brzine može procijeniti otpor, ovi kotrljajući otpor i onda nam je, pošto je smanjilo kotrljajući otpor u odnosu na onu njegovu procjenu, tako nam se i povećao ovi CDA. Tako da je na prvom testu prosjek bio 21,5, što i dalje ja mislim dosta dobro. A drugi test sa ovom kacigom je prosjek bio 21,7. Znači da je, evo, u Sinju je brži Equi, a u Otrićima kask. Tako da treba paziti di bira u trku. Sad ćemo probati čarape. Ni meni ovi brojevi ne znače ništa, ali evo tu u aplikaciji izbacuje, znači da 40 za brzinu od 40 na sat sa kacigom da mi treba 199 W, a sa Equi 201 W. A zanimljivo je jer kad sam testirao u tunelu u Engleskoj prije sad već 4 godine, bila je razlika između te dvije kacige isto 2 W. Tako da, evo, možda od ove aplikacije ima neke vajdi.
ovo sad nema nikakvog smisla, ono. Pokazuje da sam sa čarapama sporiji 17 vati. Što ono, nema, ne znam. Mislim, može biti da su se vremenski uvjeti promijenili, ali opet, trebalo bi to nekako, trebala bi aplikacija to uzeti u kalkulaciju. A ništa, probat ću spustiti ili da napravim ponovo test, oni base test, pa da vidimo jer su se uvjeti promijenili, najbolje je tako. Još jedan bez čarapa, pa onda idemo spustiti volan. Evo sad je 22.5. Malo prije kad sam radio test sa ovom kacigom bilo je 21.5. Tako da teško da ćemo mi iz ovog testa nešto zaključiti, ja mislim. Ali probao bi još spustiti volan, napravit ćemo taj test pa ćemo vidjeti. Ali očito su mi noge aerodinamične. Kakve aero čarape, mogao bi kožu prodavati. Aero koža. Fast skin. Na kraju nisam testirao sa nižim aerobarovima jer nisam imao kraći šaraf, ali svakako test, ko što ste vidjeli, u biti je zaključak da od ovoga nema neke velike vajde. Čak je se iz početka činilo da bi moglo biti nešto, ali se kasnije pokazalo kad sam obukao one čarape, sve je palo u vodu. Znači prvi setup je bio sa kacigom 21.5 CDA, to je bilo bolje nego u Sinju. Drugi test sa Ekoi kacigom, ovaj put je Ekoi bio mrvicu sporiji. I treći test gdje je sve palo u vodu, znači obučen čarape i ono pokaže drastično sporija vremena. Tako da je tu sam već skužio da nešto ne štima i četvrti test je u biti bio s istom konfiguracijom kao prvi test, ali je razlika bila dosta velika, tako da sam nekako zaključio da nema smisla dalje testirati jer rezultati nisu mjerodavni. Evo, u najboljoj konfiguraciji, znači za 45 km na sat mi je bilo dosta 279 vati, što je, zvuči dosta dobro, potpisao bi to odmah da je to tako. Ali možda i nije daleko, jer sjećam se recimo, ovo je mjereno na potpuno ravnoj stazi, a recimo na no limitsu sam sa malo preko 290 vati imao otprilike tu brzinu, nešto malo sporije, možda 44,5. Evo vidite tu po individualnim testovima, dobro ovaj prvi test treba zanemariti, to je bio test kad sam definirao stazu pa nisam ni vozio u aerobaru cijelo vrijeme. I vidite tu da je na ovom 3.1 koeficijent otpora naglo skočio i ostao je povišen do kraja. Mislim, sve u svemu bilo je zanimljivo malo isprobati i nadao sam se da će ta aplikacija, iako sam sumnjao da će biti precizna, nadao sam da će ipak biti malo preciznija od ovoga. Nemoguće je naći dan sa savršenim vremenskim uvjetima, ova 2 dana kad smo išli testirati, iako je bilo vjetra, to su opet jedni od mirnijih dana u ovo proljetno vrijeme, teško je naći bolji dan, pa svejedno eto rezultati nisu bili pouzdani i sad ćemo vidjeti. Ne znam, možda nabavim senzor. Da mi je znat da on mjeri točno, nabavio bi ga sigurno, ovako moram to još malo ispitati. Eto, idemo dalje, mjerit ćemo još